Mau buka nih Pak. Duh. Ampun tutup nih tajan. Oh, maro buka nih. Aduh. Uli hijau Pak. Ngadol napi nih Pak. Lawar ke serapah. Lawar serapah. Oh. Wih. Ya. Bungkusin Pak nggih. Lawar sih. Nggih. Kalih nggih Pak nggih. Niki sira niki Pak. Pengabean niki. Aduh. Lawar napi niki Pak? Apa? Lawar napi niki? Lawar bebas sih. Oh, bebas sih. Wih, tumben tinggal lawar bebas sih. Wih. Ampun tutup nih Pak. Baru buka saya mau tutup nyapa sampat Pak itu. Dagang judas ya, ngotosinya. Motor dagang. Warung nas kleng tuh, no, ya dagang ini. Warung nas kleng tuh cerita. Oh, niki malih kok pelanggan Pak, jurung siap itu kayak keren. Nek. Bungkus kali niki Pak nggih. Nggih. Lalah dek Pak. Dagang saya ajak ngomongin dong. Dagang juga stok dagang. Kan ini kayak makan nyam lagi Pak dagang. Ya, pemiliknya niki. Oh, pemilik warung. Ya promosi demun. Nggih. Ampun jadi. Nero lawar nih, lawar. Ya. Jajan lawar loh sebenarnya. Niki tukang adon niki. Ayo bungkus dua yo. Ayo. Nggih. Wih lai saja dagang nih. Biasanya yang udah buka nih Pak. Oh sih sudah sih dagang sih yang otosing. Munyi Pak, munyi Pak. Yang udah Pak buka nih Pak. Yang udah buka Pak. Jam 1 nih. Dari muka nih dari jam berapa nih kau? Jam 9. 9 malam. Oh sampai jam 1. Oh. Khusus ini mapak jang klion. Oh. Enten. Oh gendang. Ini melalui payah malam-malam niki simpan. Oh gendang. Masih dagang dia mana sih dagang. Oh gendang. Mapak jang klion baca agung dagang tiap malam-malam. Oh gendang. Ini kan persimpangan. Oh nggih. Ini mah seduk lah sudah melalui petang-petang seduk nak nikah mereka simpan. Oh gendang. Ajang iki dan sila ni seduk melalui kerja nam lancar. Petang-petang macam ni. Oh nggih. Biasanya telah ini Pak. Tergantung jangkriang lah sali lah lagi rame kan dan pengunjung malam-malam. Oh makin sepi mungkin. Sepi lagi kan ben 2 hari jangkriang. Oh gendang. Senyum nak dek Pak, nak galak gitu. Yang ngontek pelanggan niki. Oh gendang. Jam kuda ya kan niki ya. Niki tukang adon Pak di judas jasa Pak, ngomongin singnya Pak. Oh niki kurang. Napi niki Pak? Kalas. Oh kalas. Panas gue. Lolon nih Pak. Wih.
Nggih, bungkus kali Pak nggih. Entos jangan ke Pak nggih. Anggot yang lagar enggak Pak? Susu semua Pak, susu semua Pak. Nggih, nggih. Dulu sama-sama. Nggih.